kaNkulunkulu abangalala abantu esontweni kaNkulunkulu ngoba uyahlupha nale sontweni nje uzozulala phezu kweinto zakho zize zife amabili ayizidawa isho njalo iBhayibheli lami athe ebuya lapha ayophuza khona ayisefika elala athe mayilala lenye isilala phezu komntwana wayo yayisimbulala ithe mayisimbulele iyavuka ekuseni hayi ithi qala iyabona ukuthi hayi sengilale phezu komntwana bona kuyafana kodwa kusiyena owami lo mntwana uthe mayemthatha embuka ukuthi hayi lo mntwana wasemqhweba lo useze wayilalisa isigebengu lesi uthe wesisi okasisi oka hayi ngasikhona urongo khona khona urongo lengane akusiyena umntwana base beyibanga lento bathe babeyibanga baze bahamba isikhathi ukuthi lento izwakona lula kwenkosi inkosi eyayibusa ngaleyo mihla kwakuyinkosi uSolomoni indodana kaDavida eyathi mayiqala ithatha isitshalo sobukhosi yayisicela ukuhlakanipha kuNkulunkulu ayicelanga into eningi mhlawumbe wena uzoqala nje uthi inkosi icela ungibusisele umbuso wami omkhulu usizana ukuba nombuso omkhulu ungahlakaniphile ngoba uzowubhidliza wena ngezakhe izandla kodwa ayisicela ukuhlakanipha ithemba isicela ukuhlakanipha base befika bebanga lo mntwana phambi kwayo yayisithula inkosi ilalela udaba yayisithi hayi landani inkemba babe sebeyilanda inkemba ngale bathe mabuya nayo yayisithi inkosi hayi ilula lo mntwana lo sizomhlukanisa phakathi wena mama uzothatha uhlangothi wena uzofalo othulile wathi ngcono inkosi umuphela ngcono ube ngowakhe kodwa kusendabeni yokuthi